Good morning, dear students. Today we have an English lesson. The date, what is the date today? Today is the 3rd of April. Today is Friday and 2020. Today's grammar topic is articles. What do you know about articles? From school, you know that there are two articles. The first article is an and the second is the. Only two articles. Мектепте окуйсуңар силер окуп келгенсиңер англис тилинде эки артикль бар экен. For example, for an, I am a doctor 3 times a week. Мен доктормун жумасына 3 жолудан. For example, when we speak about jobs, I am a doctor, I am a teacher. This is a category of job. Качан биз жумуштардын, кесиптерди, адистерди сүйлөгөнүбүздө биз коет экенбиз. Мисалы үчүн, I am a doctor. Мен доктормун, бирок белгисиз. Кандай доктор? Бул докторлордун категориясы. Категориянын жалгызын сүйлөгөндө биз коет экенбиз. 3 times a week. A week бул жерде бирөө жалгыз деп атканды түшүндүрөт экен. Жумасына бир жумада 3 жолу. We have English lessons 3 times a week. Жумасына 3 жолу англис тилин өтөбүз. The next one, кийинчиси the артикль. The next is article the. The article. Close the window, the sun, the internet. Superlatives, the biggest, the oldest. Close the window. Айнекти жапчы, терезени жапчы. Бул жерде биз терезени көрүп турабыз. Мен да көрүп турам, команда берген и аткарган адам да көрүп турат экен, белгилүү экен. Андан кийин the sun, the internet. Дүйнө жүзүндө бир эле нерсе болгон болсо, анын алдына сөзсүз the коёлот экен. The sun күнүбүз бирөө эле, the internet интернетибиз деле бирөө. Андан кийин superlatives бул күчөйтмө сынатоштор. The biggest, the oldest. Ушулардын алдына сөзсүз the артикль коюлат экен. Андан кийин үчүнчү, the third case a or the. Бул жерде карайт экенбиз эми. Men, women. Бул жерде general деп атат. Бул жерде булардын мааниси жалпылаштырылган мааниде экен. Ал эми the men, the women ушулардын өзү эле specific, in specific meaning. For example, the men and the women in this class work hard. Бул класстагы эркектер жана аялдар көп иштешет. The first one is no article. Эч кандай артикль койбойт экенбиз. Качан койбойбуз? Биринчи, meals, тамак аштарда. Мисалы үчүн, тамактануу бизде 3 жолу, бир күндө 3 жолу болот, Ошондо биз breakfast, dinner, lunch. Эртең мененки, кечки, түшкү тамактардын алдына эч кандай артикль койбойт экенбиз. Андан кийин экинчиси places. Место, ордулар, Каерде деген суроо жооп берет. School, work, university. Булардын алдына да the койбойт экенбиз. Жана же the койбойт экенбиз. Андан кийин by transport. Транспорт менен, унаа менен жүргөндө дагы биз the жана артиклин койбойт экенбиз. Мисалы үчүн by car, by bus. I go by car, I go by bus. Бул бүгүнкү грамматикалык темабызды бышыкташ үчүн 145-бетте 11-C бөлүмүнөн A жана B көнүгүүлөрүн аткарышыңар керек экен. Go to page 145, 11C, do exercises A and B and send me back. Сөзсүз мага WhatsApp'tan жөнөтүңүздөр аткарган тапшырмаларыңызды. Now we are looking this internet, the word internet with the nouns. For example, the first noun is attachment. Attachment we use when we send documents and photos. Attachment дегенибиз бул тиркеме экен. Биз тиркемени документ же сүрөт жөнөткөндө колдонот экенбиз. The next is Google. You know what is Google, yeah? This is a big site.
The next is Zoom. Zoom we use for online lessons. Facebook, you know Facebook, and Wi-Fi. These are all nouns for the internet. The next one is verbs. What do we do in the internet? Download biz koçuruyoruz. Upload biz kompüterden internetke koçuruyoruz. Move cıldırağız. Search for izdeybiz. Visit sites. Biz saytlarda kıdırağız. Kalagan saytlarda. Go to page 88, student's book, and look at the vocabulary and pronunciation. Exercise B. Here the list of verbs and nouns and adjectives. Bu yerde etişler var, bu yerde zat atoşlar var, sınat atoşlar var. Oşolordun, uşul sözdördün, etişlerden, zat atoşların, sınat atoşların anıqtaması bu yerde yazılgan. Siler bu anıqtamalarda okup, bu sözdördü tuğra ordoruna koyup çıkışlar gereken. Bu yerde mına temazı көрсөткөндө men, women. Men send personal emails bolsa, misal üчүн erkekler көбүрөөк emailde oturgan bolsa, же аялдар көбүрөөк жумуш боюнча email деп жөнөткөн болсо, бул жердеги men m, women w'nu коюп чыксаңар да болот экен дагы. Силер үй тапшырмасы катары аңгеме түзүшүңөр керек экен. Men, women and the internet. Ушулардын байланышы. Кандай байланыштабыз биз азыр? Men эркектер көбүрөөк отурабы же women аялдар көбүрөөк отурабы? Эмне үчүн? Ошолор боюнча кичинекей аңгемече жазасыңар дагы, мага WhatsApp'тан жибериңиздер. Мен текшеремин дагы. Кийин рейтинг маалында же экзамен маалында мен силерден ушул топиктерди ОЗЕКке сураганга даяр болушум. Dear students, today we talked about the articles and the internet. I hope that you will do all the homeworks and I hope to see you again online. Goodbye. Thank you for your attention.